Kunukilishabilesin liqaqua Jesucristo Hoxi Baon San Juan. Inkachik tinkuan sali rochichoch, aut ebaan kuan kep sa rochichoch, utlain shikwe akikin, atin santil yukwa, rikin kuan kilak aba, chakwileb li shakebke, renak hunakebaan, honak huno lao chikibil, naktoh kuan kirikineb, rikin kuan kilak aba shkwileb chak li shakebke, lain shinkak alen kreb, utmahun sach chiku. Kahkwili at tenepampil sa Spain lisach, renak chitzaklokro lisantilhu. Anakwan shikwe akwikin, utnintia in naktohkwankin sa rochichoch, renak chikwan krikinep lisaid inchor chitzakal reru. Lain shinkashtesi reep lakwatin, utshik she ileg span li rochichoch. Spanak moko reep da li rochichoch, honak lain moko reinta li rochichoch. Inka nintzama nakchakwisiep sa rochichoch, nintzama pa nakchakolep chiruli maus. Ebaan mokorep tali rochichoch, honak lain mokorein tali rochichoch. Chasantopesiep rik ilityal, lakwatin aan lityal, honak laat sinataklachak sa rochichoch, hokanak kilain sintaklep sa rochichoch. Utsash kabaebaan, ning santobresikwib, renak santopresim ilakep akwiaan, Rikinitial. Ratin likakwa Shirika sa
Yesu Kristo. Maalilarot makokre para basti ang kailigyon. Bilaot magkuliray lang, nakakasas ka ba Yesu Kristo? Kasama siya ko ang takwang, nakwakat kay kehoniling. Siya ako siyo ni maun, siya sa labi honiling. Maalinarot makokre para basti ang kailigyon. Nilaot magkuliray lang, kakakasas ka ba Yesu Kristo? Maalinarot makokre para basti ang kailigyon. Nilaot magkuliray lang, kakakasas ka ba Yesu Kristo?